Uma Vincent H. Pala, MP ke Shillong Seat, negasngi ke khad artrik unaiwe, ulalej banbu mau nongrem nak bantaban snat mai ki artrik ki surok, ki badan nak thany umdan, kata kawe na umdan sya maulong, bat kawe pat kadai na umdan sya umrang. Ya kita ki mau nongrem ke balabo, na bantaban maramot ite ki surok, kideling baga skim PMGSY. Ya kebala penmang pisah dekat Ministry of Rural Development jongga sorkar keme. Ha kebala penmang hadu lai pon atun rekulur na kebantaban senapan bahaya ke surok na umdan sya umrang bat lai po arlak kum kejing maramot apok ke san senam kat ba kawai pat ke surok ke balabu mau nongrem ha ketega sengi kedai ke surok na umdan sya maulong ke bala penmang adu lai pon san folklor lembar kejing penmang pisah na kebantaban maramot ikete ke surok na kebenta ar senam ha ke babu ikete gi artri ki mau nongrem na loru MP la sakiru de kejing donlang ubak Merel Bones im MLA ke nongpo ubak balajet rani MDC kihe obsar sorkar kirang basnong kiri orang ba kathany umdan lambat kiwe de bagi surok baru kibadan like no of national highway mulai Shillong ke Guwahati itang supai sagadiang sagamon jongri bhoi baru gawe niyo iju isurok di Kusliu di Belador dap di Kusliu Kiran Shibun Gidao ladangin Haidin balik islim Gisurok. Kiran Shibun Gidao. Inom ya seta. Lega bokongsan galong. Ya gano ka development karoy kapar kaba niyo. Ngide banpurong neta. Kani kadong gathan ngidumi nila angnut lakam slam badiyo Gisurok ki makhamba. Badmenta kasni. Kani yo bansaki ya gani gejingpu ya umau nungrim. Naga benta kani ke surok kemanang ni nalayla kumden ini bensai dum dipai ba kani ke jengbu manung rim managasni ile setan ke besru pekalai wan bu no manung rim ya nong ya surok nong po somden kamde kita dekade nang ni nalayla kumden sadu samaulong kabadan gumbak 9.1 kilometer but sagawe galong nang thi gayo umden nau den balik somrang kabadan pra kilometer Berkini bro artli ke surok kita ke belah sanksat lembaga skim PMGSY. But kan itu ini kajing trehi lembaga ni skim kalong ka bapaka berkalong ka ba bahagam nilai giwi kita kindon ke officer ke ban butin ke ban pay ban kimi baga kam gadi ban long ka bikena. Kaji angnut laslem kaji yo ban songkai berki dong senong yo senong umpon Kaya senang juga ngadu bejo serong nang suaka sar pusdam patuer cin repair bejo. Gue Jakarta bejo kilometer basar dep begini pun hol ini te. Ai dem ere. Mentah adalah jo. Kani ke mentah kani ke kam ke bangini ban ai ke jingero. Na ke mentah ke badengkong ke. Nganomong nyelide. Ngalotang sekri bere. Ban syarab bania ai mesin darut dengi mana ai jingero iba bensen pala kum MP jungi mene iba linglong ila dia perkeren gino gi proposal ki bangi ki MLA gi pha naga bantaban penrung lembaga skim PMGSY dan recommendation jong MP jumlah apa Tulunan kayo kapoy johor bumi nani poy hado nang po ipoy hayo gino gisier Nikisnian, niki masih, iblang, belak bandi hang belak bandi hayo, kata kajulung kamjong surok. Dapang besyutong hagdong nungta. Mut kaspa, kata gandring spa kror kamdondor, hakmat kata kajing yo jungi nakapor si kapor. Handray hagdong kom, in pedon kami gini surok kasyong haki hang akin ang syong. Usurok jong ke kongres, jong MP, jong engineer, jong parok kinong syong. Tungian nyo ko kini surok malabatay MLA malabatay MDC bati engineer mane wala surok uday ujongi paro ngin ko kumila bahaying hasan kumila bahaying mane le bahayu hat hadukan syang le kut asurok le kejo teki highway sungi ki itna redon kamar penhe ki connection ki snong paper ke state comment kamdan bisa nyapush nek PMGSY Lani ki World Bank ko bong may kung gusrok nang ni sa Shillong sa Dawki nagka-fund na po Japan. Kata ka kamram jongi. Dari gini baro kajing tristom jongi. Kajing kwa ke plan ka jongi.
Kadang long ke bejok, lada pi ki nong som senong, pi ki perlok ki perjor, pi yesim mentah, kakam ke bebon, kakam ke bekia, kadai ki nong som senong. Kejingwan zaman ni hamni le bang kerpat ipi, ba kam tam dari bantuan kejingan trelang. Kabar ke ban ong ba, ke development kanemuan, lado MLA utia, UMP utia, ipa utia, ke development kanwan. Tapi yo UMLA ubah kia. Bapi kinong senong, hitip ke ke priority. Kumki ramba senong, kinong punya senong, isin, jong hima kirai. Kamau le janman kirai nila ai meski mau bak meral, nanti sekali je berbombat. Yo, ini persiapan kawar mentagi bampat yo melawan ai sen ai. Nak kerpat di bak meral ban ai ngaka. Ngaru idon hiba bom kersan di bak meral, ibas ngau penat ban MP direct, ni ai ni, no? Dan di bekersan Pak Meral Kiwan ngakman ngam juong rebanda bro gini no kersan habje no bawa MLA kumong ban jur ban jamah ban soban ban kado inde ban penbor ha Pak Meral te ting Kiwan ki pastor ki padar ngam kwa benong cilet so MLA na persang bani ajas